إنها حمد سنا تعريف حق جنبني قد كيرتي وانت مع الله سبحانه وتعالى إكناغي إمها أني صفتكم إمها عيبتكم حسدر وطاهر وجنبا أسكلا دنيا نوا إمها تكتش فدوا إتكتي بلهتوا وكي نظامكم دنيا إنغو منجندوا මුළි කායිනාතුගේ වෙරි රබ්බකි හම එයි එකලාගේ එක්කවන්ත එකලාගේ නෙබ්බස් දරියකු බෑවරියකු අදී එහිචරියකු නොවේ එකලාගේ නිහායත රහමවන්ත කොළොනෙක් කොළ ඕගාවන්ත වෙරි රස්කලාන් එකලාගේ හිදායත් දෙවෑෆි අලකු මග්ෆුරත් දානේ මීහකුනේ අද එකලාගේ චෙදුමකු නොදක්කවා කනුපුර බෑෆි ෆරාතක හිදායතයි අලිකන් දෙවේනේ ෆරාතෙන් නොවේ එකලාගේ දෙවෑෆි එච්චේ අතුලෙවේනේ ෆරාතෙන් නෙයි අද එකලාගේ මහරූම් කුරබ්බෑෆි මීහක දෙවේනේ ෆරාතෙන් විස්නේ එකලාගේ ඉරාද කුරබි ෆරාතක තනවස්කන් දෙවවා එකලාගේ ඉරාද කුරබි ෆරාතකු අම්මත් දති කුරබ්වා එකලාගේ ඉරාද කුරබි ෆරාතේ නිකමච කුරබ්වා එකලාගේ ඉරාද කුරබි ෆරාතකන් ඉස්සෙත් දෙවවා ඒ රබ්බුල් ආලමීන් දීලති වන්ත උලදුම් වන්ත ඉලා صلوات سلام لبون دي دعا کرني عالم تك رحمتك كمغا مان الله كوكرم وافوا قريش ونها صاحبا محمد صلى الله عليه وسلم ادي كديك فان باصحابنا يا اصحابنا قيامت الدادن تباوي نبي امها مسلمنا صلوات سلام هوري يفودنك مان الله سبحانه وتعالى بقرة سورة کے فاستولس حبن آية وحي قربافوني وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين آده ميادوگه فلاولكي نوتوگه ميادوگه دارسكي مي آياتوگه ميوا بنو إسرائيل گه واهكيا آدي اميهونگه اميهوننا كوريمتوي گريگه حادثة گه واهكا بيان بگندا درس e mawduwa kommeswarege wahak kode dakkalu mattaka kirt qur'anuga banu israel ge gerige hadisa maganu niwani zikur kurabba ni ayatuga baqara suratuge ni ayatuga allah subhanahu wa taala wani banu israila geriyek katiluma amur kurevvi wahaka bayan kurawwa e wahakage muhimmu ba adi algun menna muslimunna ibrata kattaka filawata kattaka beenumwane ba irit qur'anuga niwani nanganefa
මියායකු mi wahakaage mi sababu nuwata mi geri katiluman Allah subhanahu wa taala emihonnan amuru kurevvi kon kamaka medukan urwana ko asfain nuwe enama tafsir ilmerin evani ekan kaman ali alwala waf tafsir ilmerin mi mawduga e mawdu ali alwala waf wairuga gennawa fa wani ihu zamanuge faifuttakum adi Allah subhanahu wa taala kurige ummettaka bawa lawwa bay foittakum ei badalu kurayfa foittakamuga vias efoittahuga wa kirit qur'ana sunnata khilaf nuwa fada wahaka tafsilta Allah subhanahu wa taala bayan kurawwa fa wahaka ge sharha ge gennawa fa ege beenama ki kobat ege beenama ki wahaka rangala fahumu wahaka ge beenum egun adi wahaka ge tafat ekiki filawlataka wahaka ge sabbun nege muhimmu darusta ei negun adi fikuhi bay masala tabse ge sabbun neguman eba faseya gende ehem bima mufassirun tafat wahaka bayan kurawwa den hama miya ekolgono hama wahaka kurin galgono ali alwalam beenum we eba kirit qur'anuga mifada muhimmu wahakata gennawa fa miwani konkom beenumakataka mi wahakatan Allah subhanahu wa taala qur'anuga zikru kurawwam mi jeheni ki vegento tafat wahakatan ebuhuri gerige wahaka zulqarnain ge wahaka yawjuj mawjuj ge wahaka adi Musa alayhi salama Khadir ge faanu ge wahaka Adam ge faanu ge wahaka Shuaib Salih mihengo ummettuge tafat eki ummettuge wahaka kirit qur'anuge bayan kurawa we eki minwara bay wahaka tawge tafsil tan noesten hame ekani ishare kurawa we kobato kirit qur'anuge wahaka Allah subhanahu wa taala genne umuge beenoma ege terengemme muhimmu e beenoma gotuga fa ilmuerin kurawa wani wahiyaki ei Allah subhanahu wa taala ge hazratun anna haqqu wahakatakekama adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bawa lawwafa ewa wahiyaki ei haqqu kama adi ekalek faanaki ei haqqu bekalekkan saubaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaki liyanki andanna befulenno adi ahul kitabe yahudinna nasorange arihun kiyawa vidalu befule visnu miya eku es ekalek fan mi gennawa fa tafat ekiyeki hadsa takurige isbediya ummettuge wahakata ki kirit qur'anuge eva minwarabure wakin ritiko adi wakin ege sura faalwa gota kashf kurawwa fa waki ehen masdar nifada minbara gennawa fa wa ehem bima nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge haqqaniyat kirit qur'anu ge haqqukan eba mi wahakatakun sabitu vegende hama miyak mi wahakatakun ige anekkamaki Allah subhanahu wa taala bawa labbaf wani emme dinekka ekalaange gowala wafwani ekalaange ekkawanta kamakkan shirku nukurmakkan emmeha nabiyyun ferigen rasulun ferigen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hamaya ed dawate devwafakan hama miya eko algon men denegannan jehe anen nugta eki e dawatakan inkar kurumuge wasilattaka inkar kurumuge wattafalitaka bahuruwata kafirunna mushrikunna munafiqunna tafat idikol faratawge hama huri irragaka ek gotaka ek kulekaka waki tafatenne miyaduge mihunneke iswediya mihunneke hagguraddu kurumuga emihum sama bunamun gendiyai
මියදුගේ මීහුම් වෙස් බුනමුන් ගෙන්දියයි හම කුරීගේ බනු ඉස්රායිල්ගේ මීහුම් වෙස් බුනමුන් ගෙන්දිය ෆදා ඉන්නල් බකර තෂාබහ අලයිනා තියබුනා ගෙරි අල්ගොණ මෙන්නම් ඔලිජ්ජේ මං අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආනුගේ හුකුමෙන් කුරව්වා ෆියා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වකිකමකන් අමරු කුරව්වා ෆියා දැන් ඒ කන් කමා මෙදු ඊමාන් නුවා මිහුන් එකන් බේනුන් නුවා මිහුන් එකන් කම නෆරත් කුරා මිහුන් තෆාත් එකියකි බහනාත තෆාත් එකියකි වාහකත තෆාත් එකියකි හුජ්ජත්ත තෆාත් එකියකි ශුබහත එයා මෙදු දක්කමුන් දේ හම ඉන්නල් බකර තෂාබහ අලයිනා ෆදා තිමන්න මෙන් නතියබුනා ගෙරියෙන් ඔලිජ්ජේ එෆදාන් තෆාත් බහනාත දක්කමුන් එෆදා මුහිම්මු ವಾಹಕತಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಇಂಜಿನ್ ದಾನಿ ಎ ಜಮಾನಾ ಮಿ ಜಮಾನುಗೆ ಹಾಲತ್ ಅಳಾಕಿಯಾಲಂ ಇಂಜಿನ್ ದಾನಿ ಮಿ ವಾಹಕತೋಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮ ಹಮ ಮಿಯಾಯಕು ಮಿ ವಾಹಕತೋಗೆ ಅನೆ ಬೇನಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ එකලාගේ වෞදුෆුළු නබී බේකලුන්න කුරව්වා වෞදුෆුළු මුමිනුන්න කුරව්වා ෆවා වෞදුත ෆුද්දවා ඔඩිගන්නවාක අදි හමයායකු නබියුන්නා රසූලුන්නා අදි මුමිනුන්නා අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා තයාර කුරව්වා ෆවා නියමිතහුගේ මුහිම්මුකමුගේ වා සුවරුගේගේ එම්මෙහා නියමිත මේවාතක ඌරු ලීනුන්නා අදිවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා තයාර කුරව්වා ෆවා එත බෑවර නියමිතකගේ වාහක मी हकीकी वाहकत के कंग अलगुन में कहवर कुरंचे मी बेकार वाहकत के नुजहे कहला वाहकत के नूकं अलगुन में बजहे यकीन कुरं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूफुल मतिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुरवा मिवा तफात वाहकत होगा एकलांग बावा लब्वाफवा वहीगा මුමිනුන්න දෙවවා උනේ එම්මෙහා නියමිතෝගේ වාහකගේ ඉතුරු කාෆරුන්නා නුකියමන්තරින්න තයාර කුරවාෆවා නුරක්කාතරිත තං නරක ජහන්නමයාගේ කානායා zagguuma adi minum ves tafat noba vegem vi wahakata adi biruveri wahakatan e bahuri emma mi algon men yagin kuran jehe wahake ama miya ko algon men qabul kuran jehe ane nokta ki nota algon men libigannan jehe filawla ki mi wahakatakum Allah subhanahu wa ta'ala insanonna ඕගාචරි වඩිගන් වා මින් බරු ei insanunge emme bodu dushman adam alayhi salama adawattervi iblis ena adawattervi insanum magfurat danakama enage darifas kolu halak quranakama fasad quranakan angawafwa iruga ena ya adawattervi wan jehekama huriha zamanek gavis ඉබ්ලීහුගේ රෝලා දවුරු අන්නනී හැම කුලෙමුන්කම් තෆාත් එකි සිෆසිෆාක් එමෙ ෆහුන් අල්ගුණ මෙන්න මේ මගාමම සිවිගෙන් හිඟජ්ජ බදුරු හංගුරාමෑග ඉන්සානෙක්ගේ සූරාගස් මීහුන්න නසෙහෙද්දි කාෆරුගේ සෆතවුග තිබික එම ඉබ්ලීහුගේ දවුරු එව්වස් zamaනෙක්ග නිමිගෙන් නුදානකම් එකමන් අල්ගුණ මෙන් අබදුස් හේලා තිබෙන් ජෙහෙනකම් මේ වාහකතකුන් අල්ගුණ මෙන්න එබෙන්ගේ हम मिया को अलगुण में जनगन्न जेहे अनेक खमकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला किरित कुर्आनुगा मिफद वाहकत बयान कुरवैगें अल्लाह सुब्हानहु व तआला तफात एकी एकी फिलावल तका एकी एकी नबी बेकलुंगे सुलूका आदि मैं मीहुंगे सीरता ebebe kalun Allah subhanahu wa ta'ala ya muamala kurawwa fa gota Allah handuma kuran jehe gota mi emmeha kantattake denegane daskuru Ibrahim alayhi salam ge dua Musa alayhi salam ge dua
නූහ් আলাইহিස් සලාම් ගේ දුවා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිය මෙහා බේකලුන් আলাইහිමු සලාතු වස්සලාම් මිබේ බේකලුන් ගේ දුවා තක්කිරිත කුර්ආනු ගේ බහුරි දුවා තවගේ අදබ්ත අදි දුවා කුරම් බි ගොයින් අලගොණ මෙන් දස් කුරම් මි වාහකතකුන් අලගොණ මෙන් නයිගෙන්ද hama miyaku Allahuge kuladum mantakam mi wahakatakun alugunu men denegannan jihene miyadwes ekalaange kuladum mantakam nikam visnawatiya ba mihu Allah subhanahu wa ta'ala engevi geriyek katiluma konkamaka guligen mihaku gatulu kurma guligen e gatuluge hagigen hodumattaka tahgigi hekkegge gotuga geriyegge gunawanum mi hekideni mi aada kamenno mikan kamun miya eku mi huriha kamaka ekus inkar kura mihun fahtan noje shakku kura mihun shakku kure nabiyyeku bohuri emihun ge terege foi bawa labwa fani tawrat adi emihun nan Allah subhanahu wa ta'ala tafaatu ekiki mu'jizat dakwa mun gendawani eya ekus emihun ge neggani kama emihun Allah subhanahu wa ta'ala ge amra nukyamanteri wa beenum wa minbar ekura furassar ekan hama puramun genda baawatuge insano duniyege huriha wa kutek dos uleka e algon men denegannan jehekama Allah wahi kurawani wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul adimi huriha wahakatake nabi bekalunge rasul bekalunge wahakatake timan raskalaange tiyaba alek faanam mi kiya devwani qur'anuga mi kiya devwani mi wahakata ma nusabbitu bihi fuadak alek faanuge hippula hivvaru devvu mattake sabit kon devvu mattake මියස් වාහක ගෙන්නවමුගේ බේනමෙ මිවාහකතුගේ බේගේ මුමිනුන් නම් ආඛිරුග ලිබේ කාමියාබි ෆරස්සාර කුරා මීහුන්නා නොකියමන්තිරින් නම් හොරි නොරක්කාතරිකම එමීහුන් නම් හොරි උබයි එකන් අලගොඩ මෙන්න එගිගෙන් දාති හිංගමජේ අද එකලාගේ කුලදුම්වන්තකම් මියදුස්ස බවාක එකලාගේ බල්ලවා වඩිගන්නවාකම් එකලාගේ හික්ම වන්තකම් අලගොඩ මෙන්න මිවාහකතකුන් එබ එගේ එහෙන්කම වනීනම ඒගේ හිංගම ජෙහුන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දිබිගෙන් දාන අල්ලාහ් වහී කරවනි වජාක ෆී හාදිහිල් හක් මේ කුර්ආනුගේ කලේග ෆානා හමය මේ හග්ගු බහෙ හග්ගු වාහකතකේ ව මෞයිදතන් අදි නසීහත් වදික්රා ලිල් මුමිනීන් අදි මුමිනුන් නබ්වා හඳුම කොජ්ජිනුන් තක එහෙම මේ අලගොන් මෙන්ගේ ෆාදා එට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවලවා වාහකතක එංගම අලගොන් ජහිලාන කීර්ති කුර්ආනුගේ ආයත්තකුම් ආදේ මේ ආයත්තකුම් නිවාහකයාගේ චරිය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවනි වයිස් قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ගෙරියෙක් කතිලුමන් අල්ලාහ් තියබෑමිහුන් නම් අමරු කරවවා කමුගා ಮೂಸಾ ಗಿಫಾನ್ ಎಕಲೆ ಗಿಫಾನುಗೆ ಗವಮುಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ವಿದಾಳ ವಿಹಿಂದು ಕಂ ಹಿಗಾದಿಯ ಗೊಯ್ ಹಂದುಮ ಕುರವಾಶ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕುರಿಮಸ್ ದೆನ್ನವಿ ಮಿ ಗೆರಿ ಕತಿಲಂ ಅಮರು ಕುರೆ ವಿ ಕೊನ್ ಸಬಬಕ ಗೆನ್ ಕಂ ekam sida kandeedigen kirit qur'anuga asfa nikkamuga viasmi ayattuge fahatuge baade isharak kureifa sababa ehennama ekan dimawi kibegen kamennege den hama miya eko mige tafsil taka tafsir ilmerin ballawala wafa kama algono orimes dennevin tafsir taka jehilan jehe sababaki wahaka furihama o mattaka egotum al-imam ibn jarir at-tabari adi imam ibn kasir adi ibn abi hatim mifada tafsiruga fonna bus hadis ilmuga mati muhaddisum bayan kurawwafa tafat detin hadisa ngebave miya gulige mi gerige hadisa gulige එවාහකයන් අලිකන අලගොන්න ඉෂාරයක් කොල්ලාන
mīga tafātu riwāyattaŋ e buhuri hurihā riwāyattakke ves sababu eggoikkama vias hadisāga kuda tafāttakin eba ule e uleni alun kurim ves dennai fadan kurige faifuttakun aspawa wahakatam mi wahakatak alun mennan bayan kurumuge hudda nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani waki gawaidakun devwafa ehem wima mufassirum ves mi wahakatat tafsil bay tafsil ta bayan kurawani egotun mi wahaka hingafa mi wani banu israil ge jamaate ge terega dimawa kamakon kama wani ege de sababe ebiyum bayan kurawa fe ege tereng es sababaki emiyum ge terega fituna fasada boduwe nobakan tutta ginawe mistakun nobawegen diyomuge sababun emihon ge tereng rangalu mihon wakiwe gatumattaka waki rahegge gotuga emihon waki awahen ufeddikama rahegge gotuga mihar mi zamanuga wes bay rarra gaim kurumo gotum abadi nuwa tantanuga bay farattakon gos abadu welane evvattere ginwata ebbayegge mihon etanu karikariga getan alagen ebbayge gotuga e mujtama gotuga abadu wegen datam fene eba egotun emihum bes etanuga rahe bina koffa era bandu kuri noba mihun erahuga nolewe got bandu kogen ehen olumuge terega miwa gotaki mige tere wara mussadi mihe banu israil ge wara mussadi mihe enage warta veriyen nei bay riwayat to gade darin nulibe mihe kamuga warta veriyen nei mussadi mihe enage durta timage akhe nuata akhuge dariye huri de mina mihen ulumuge terega kommekas ekkalami durta timage mihak ena ige hita shaytona wadech shaytona atuj asa bonafi kaletin horegen netenno he waag mi warta veriyaki kale ehem wima miha ginadoh mina duniyega honnan kommen bahattana kam nete ena maralima ege muda dibigen dane mi buddhi shaytona mina ya dinumu ekkala miha ekkala kujja mussad miha mi maralan ena maralumaffu rahum beran enage harigandu ellalan ihuna nege hisaba den kommekas eraha wannan bayaka ni harigandu fenigen erahuge kamorigen wa mihunna mikama hissa kori miden bay riwayat to gan aneba mi bebe fulun tafat ekki riwayat bayan kurabwa fe egiteren ebba be fulun bayan kurabwani mi hadisa aslu higi ninage anhen dariye wes sunnakama enage anhen dariya khitbadi e kavani kurumattaka hufeli miha ena inkar kurumugi sabun ekama roliyas kanege ena maralikama komekas hadisa eki mihe ku maralo aggaka nula mihe ku maralo den komekas mimihun mikamuga ei kihine maroi mihetto kobato ege sababaki hoda jawabako ararum webbe konebbe ka hangurame tayyar wi hindu etano mihek gonani bala kalemen tin talaga kamkunu danno alugunu men aharmen terega eba hutte nabiyyaku Musa alayhi salam eba hunnewiye hingare Musa alayhi salam karige mikama behe gotun aha den mimihum midiyai Musa alayhi salam gos Musa gefana midannawani ena marali kaakuto kimam mihunna bonedevva balar ehidu Musa alayhi salam ge ariha Jibril gefanu wadagen Allah ge amru fulu mi devwani
Allahu eba angavaye emihonna geriyek katiluma emihum yai gaatil hodumattaka magtulge harigandu hifage maru emihage harigandu hifagen as gaatilaki kaakuto suwal kurumattaka emihum Musa alayhi salam ge ariham yai Musa alayhi salam gaatilge wahaka nan dennemuge badaluge kaakuto dennemuge badaluge geriyek katilash mihen denne wi ma emihum mi bunani atattakhiduna huzwa algun mennaki furassara ekkamuga kalege faanu haddawani toy arme mi bunani mi miha gatulugi kaakuto kalege faanu tiya vidalawani geriyek katilash mi hagigatuga mi yotirastaka mikanka mi annani Allahge nabiyage hagguwantakama hitugedin iman noa shakkutan emihunge hittawgo huri mihunge macca ekan algonu menne ingen daana me wahaka Allah mi angawani geriyek katila dakum mekas mimihun gerikatila ingima furtamano mikala wahaka dekki dakkamun di Nabiullah Musa alayhi salam vidalwani qala a'udhu billahi an nakuna minal jahilin tiyabawtuge furassarataka samasa kuru mikahala kankamuga ei jahilunge kameki timanna ki Allah ge hazartum asfawa nabiyiki ehem bima jahilunge terem wumun Allah miyala rakkatir kurawash eisaba Musa alayhi salam dennemun emihum burani qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ei konkahala geriyek kan algon menna kaleg faanu bayan koddevuma veri rabbuge hadratuga nangane ballawash ei konkahala geriyek kan Musa kfanu vidalwani ekalange angawa kamuga qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun ei duasfi muskuli vefawa geriyen none wala bikrun adi atanu la geriyen ves none awanum bayna dhalik edeter demeduge geriyeke faf'alu ma tumarun dembes yabami honnan Allah amru kurevvi adi yabami honnan amru wevigen wa kanta awa kurar anekka sekkal mi hon emi hon tibiki gerikatila gotaka no Musa gfanu amru kurawwa kame kura gotaka no ehem mi memi hon bunani qalu tulana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha emihun denneviye ei kon kuleggi geriyekkan algon menna bayan koddevuma kalek faanuge veri rabbuge hadratuga dannawa ballawash qala Musa faanu vidalwani innahu yaqul Allah ba wahi kurabba innaha baqaratun safra faqi'un lawnuha tasurru an-nadirin ekalange baangave ei deke mihunnan ufaverikan denivi gada rindu kulage geriyeke miwarakum sade emihun naka hinghama en nujehunu adi emihun Allah ge amura kiyamanteriwa ka beenamen noi adi wes emihun bunani qalu tulana rabbuka yubayyin lana adi wes dannawa devva balaahe kalege faanu ge veri rabba yubayyin lana itura tafsir devuma geri nero umur bayan kurevijje kula bayan kurevijje dembes mi bunani adi itura tafsir dev demmi bunani ko maake innal baqara tashabaha alaina tiyabuna geri haramenna olijje
wa inna insha Allah lamuhtadun Allah irada kure biya tiya kamuga algun menna ali mage fennane kamuga dekeme baki warak ti bayan kurabba adi sitora bayan kurabba eddevime algun menna mi geriya hamaya forani kommekas man Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya geri katilumang amru kurevima geriyek katilumang amru kurevima komme geriyek katili kamuga viyas emihunna fudunis kamuga riwayatu gannani ehennames mibami amillen undagu koggati Allah bawa labbafa hukum fultaka nurhun terive nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge amru fula nukiyamanteri riwaj nukiyamanteri sunnen emihunge terega huri ehem gumuge sabon emihuna ituran Allah undagu kurabbamun gendevi tibe fulun adu assawane honihiru duhuge hadisaga masrifuma mana kura vi hadisaga wahaka e hadisaga sama Allah subhanahu wa ta'ala ha mifada gotaka kantatta kuriya gendawa afwani algone hadisaka ayyen naalwalana bagutuge gatikamu mi hadisa ama dengon hisabo algon kuriya gendana Musa alayhi salam hisabo vidalwani إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها إغريه كي فسكندو جها उड़े ಗೆರಿಯ ನೋನೆ ದಂಡ ಫೆಂದೆಂಗೆಂ ಉಳೆ ಗೆರಿಯ ವೆಸ್ ನೋನೆ ಅದಿ ಏಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಆಬೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಲಫೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕುಲೆ ನೋಹನ್ನ ಸಾಫ್ ಗೆರಿಯ ಎಹಿಸಾಬ ದೆನ್ನೆವಿ ಮಾ ದೆಂ ಅದಾನಗು ಮುಸ್ಸಿಮ ಮಿಹಂ ಬುರನಿ ಅಲ್ ಆನ ಜೀತ ಬಿಲ್ ಹಕ್ ಅದಿ ಕಿರಿಯಾಯೆ ತಿಯ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಗಂಗಳ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ adi kiriya geri aharmannam enguni kon geri ekkan fadhabahuha Allah wahi kurabane emihu geri katilafi wama kadu yafalun emihu tibi ki geri katila gotakkan nekamude goin huswej adan goin huswej puriya kolku bedijje bahanata hagguge kurimatiga bede gota emihu bedijje beduni maden geri hodan duwi tafsir tawme liwa fani kurige miwahtataka balairuka saali sahar wanden emihu geri hodikamuga egeriye nufenige emuri tantanuga duwe ehen ulenikon emihonna dimawani geriye yatim khanae gengule anhinaku atu goi geriye e geriye ki emihun kaaboy hada yatimun amtani hoda geri mimihun asmi geri gannan mushalima ekkala angem miha gejje mimihun mi geriya beenun jehifo tibe minwaru ehem bima geri ge agu bodu koffi anekkavis bodu koffi anekkavis etak guneka bodu kokgen emihun nan e geri ganewoni eta sateka gune bodu kommekas mihalatu ko mimihun geri katilima Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya Musa alayhi salam geri gennawafa vidalwani Allah wahi kurab viwahaka faqul nadribuhu bi ba'dihha geri ge ebbain ekkala marufa maqtul ge gaga jahat eikom bayetto tafsiruga wahaka dakwa fe bori ekamaku ege faada enneti ma Allah bayan kurabwa fe enne miyogu tolgun mennakan e darus libikatu mattaka kom me muhim mennu ege nigulunto jehi ege bomikahin to jehi bomifalin to jehi nuwate ege maskanda kunto jehi mi muhim mennu Allah wahi kurabwa faqul nadribuhu bi ba'dihha imanaskalanga wahi kurabwi me e gerige ebbain emiha gaga jahar denko ba jehima wi goi bagutun emiha chedui enage hadikanduga
zakam ko marada for gohortaka mihuriha echka ekko teduwe ena wahaka dakkam feri ena boni mihiriyati mannage marade mi wahaka ge bay riwayat to gaade e shakwa kuran ai marade miha kamuga ena kan nenge gota olwalam begen shakwa hifaga fortama sai ena kam den gerin jehima ekkala marufai miha teduemurani mihiriyati mannage gaatilaki Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani kadhalika yuhyi Allahu al-mauta egotare qiyamat dohuti mannas kalange marufti mihun diruvumuge gaabilukan dekkevi fada migotare diruvani miharu ekalange dekkevi marufai insane geriyegge bayakun jehima teduwege wahaka dakka manzaru e fadanne timan raskalaage meistakun diruvani eha fasehkame ekalaage la'allakum taqilun tiyabami hum mikankamuga buddhi kuretoy ehmima mi wahaka niyoti algun menna wara muhimmu ibaratiki gotuga bayan kurei fa dekama algun kurimis denne vi mifada wahakataga tafsilta banu israili riwayat taka kurige faifuttauga aswa vias bayan kureve gotuga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawah be hadithu an bani israil wala haraj yabami bani israilun aswa bay wahakata kiyade masale nete ehennama seka dogu himanaage nuane amaya eku qur'ana khilaf nuata sunnata khilaf echi algun men raddu kuran jehen ei bayan kurawah wa fadan ehin hadith ke bukhari ke la tusaddiqu ahla alkitab wa la tukazzibuhum ebami hun dogues nu qur'an te dues nu qur'an imam vejjai me bonare allah bawalu ki echi ege tiriya mimi hun tafat ekeki wahakata mix ko gen bayan kuramun dati kammekas e no mawduwaki mi hadisa algon me mi hadisa libigannan je ibrat to tere algon men balalange bajehe Allah subhanahu wa ta'ala ge guduretterikan ei komme zamanakavves ni zamanavves unnane kamekkan hamaya eku haggu radduko hagga idikolwa mihunge wasilettaka emihunge bahanata mi zamanuge ves samahunnani ama efadakan innal baqara tashabaha alaina timanna menna geri mi olijje buna fadankan algon menna fenigen de nabiya sallallahu alaihi wasallam zamanuga tabuk hangurama ge hadisai nabiya sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga ashab bekalun hangurama tayyar mun diye hindu bayakumi hun emihun na furassar kuri emihun na furassar kurmuge terege emihun burani ma raaitu misla qurraina arghabu butunan wala akzabu alsunan wala ajbanu inda liqa'il adu timanna men nudeke me mitibe ilmu erin eruga ashab bekalun kure ilmu erin gari verin hagurama ge me kuri gatibi ebe bekalunna dimalam memihum miburani miba mihun na vore wakin kewma dahiveti hagurama ga filandua adi dogu hada bayaku timanna men nudekeme mu'minun nadimada furassar kurumu gotun emihun nikamati kurumu gotun propaganda peturumu gotun hangurama ga madanuga mi bas emihun burani nimihun nabur kewma waruhunna dogu hada adi hangurama ga madanuga findi bayako neti mi zamanuga ulmen Allah subhanahu wa ta'ala ge hukum fudtaka nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge wahaka dekkima e kankama medu mihum buna bastaka bahurwa ama yaginum wes miyab wore ma bodu ma noba niwara lui ibarat take miharuge mi zamanuge wahaka taka bala
kirit qur'anu ka kanedigen asfawa hukum fulutaka bekar wecche gotuga bonamun igendani anebeko nabiyya sallallahu alaihi wasallam arihun asfawa bay hukum ta misalaka tumuli firhinun tumuli behettuma amuru asfa we bunima emihun e bunani hijaz karaga eruga razor nuata kurafen netima koffain amureke erfutsarat anhenunge burugaya behegotum wahaka dekkim bunani ei emihunge culture arabinge culture firhinunge idar faakuri tamikarim macca bahatta nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwa ve bunima eamedues tafaat eki bahanata mihun dakkam mi zamanuges gende egenda gendiyumun algonu mennan egeni e zamanuga allah subhanahu wa taala efada mihunna medu wahi kurabwa wahakata ma harukarikan algonu mennan mihiwani algonu menge kulaga algonu menge bahu wahaka dakka algonu menge mujtama gole komme mihaki ei muslimekkama iman kan emiyuge hituterega hurikama namaz kuriyas rodahifias zakat dinas miyemmeha kame bay mihun eba kure emihunge culture be hife hettu mattaka iman kamuge gotakunno emujtamege emihun badnaam vedaneti emujtamege emihun naki derabayge gotuga nuwata efrawa bayge gotuga fenidaneti emihun namaz kurani rodahifani damu namaz kurani reyalukan kurani tarawih haddani allah ge hukum fulutaka hisaban ama emihun bunani ti aniyawri hukum taki resource ke hukuman ama bunani human rights insani haggutaka tafat khilafach demme algonu mi denne mi ma evra ma kudi wahakata nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ashab bekalun raddu kuri ma allah wahi kurabani la ta'taziru tiyabamihum bahana no dakkar faaduge qad kafartum ba'da imanikum tiyabamihum titibi iman mafu kafir wafa qul billahi wa emihum bunane mihim bunafiya timana maja kulli waak falafilwala majlis falafilwala dekki waakat muhimmukum dekki waake nune allah wahi kuran qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un tiyabamihum allah ekalange rasula ekalang ayattaka meduhi furassarako samasa kurani algunham waak nimmalani tiyabami tiya emmeha akhonna ukhtunna wara muhimu hadisai mi algun men iman kamattaka iman ka warugada kurumattaka denegannan jehe hadisa nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge siyaratun ekalek faanu gennawa ekalek faana dimafa wa hadisa nabiyya sallallahu alaihi wasallam ifaraku hadis kurawani anas ke faanu ge riwayat mi hadis kurawani timan kalek faanu mi faikolo hifagen gaisar room ge verimiha gaisar ge ari haddani ka koi emiheka suwaruge ve evara norakkatir tanakam midani marayus lafan us kristiyanun ge tane kommekas miheku tedwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahabin kure bekalak tedwe dannawani emiheku maru noviyas suwaruge daneto wahake ki salame wegen ai MVS suwaruge daneto kamuge muhimmukan shawgwerikan hurima faharegga aadavidan maru nove nabiyya sallallahu alaihi wasallam ni shahid noviyas emihek suwaruge dane timakale han fakkolu gengotte den ekkala sahabi wada gannawani baitul maqdis yedu etane kharab kuramu yahudin ge genda baitul maqdis ge berikan kura hisaba gos gaisara fakkolu dini dinamu gaisar balala fa nabiyya sallallahu alaihi wasallam islam kama dawatu difa wa fakkolu kiyu mafahu mihu
මජ්ලිස් එක්කුරවනි කැබිනට් එක්කුරවා රස්කෆාන් මිදන්නවනි තිමන්නා මිහාර මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යතබාවජයි ඒ එකලේක ෆානු ගෙන්නවා ෆමිවනි හක් වා හක් ගොච් ඒ හිසාබු ඒනාගේ ලෂ්කර් ඒනාගේ මච්චන් අරාගෙන දෙම්මෙ ගතුළු වේදාන හීවෙන් වනි එයි තිමන්නා තියබෑමීහු ඊමාංකන් හුරිතෝ ක්‍රිස්තියන් නොත එමීහුන්ගේ දීනක් හුරි කිහා සාබිතුකමෙත්තෝ බලාලම් වෙගෙන් බුනි බුනමකේ හගීගතුක තිමන්නා ඊමානෙන් නොවබ නිවාහක බජේ වයිස්නානක් තිබේ දැන් කොබ එයිසම එමීහුන් එන දූකල්ලීමා අස්හාබ් ඒකල ගේ තෙරෙමි බේෆලා ගෙන්නවාෆා ගයිසර විදාලවනි ෆයික්කොල හිසාගෙන් වඩා ගන්නවා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තිමන්නගේ ෆයික්කොල ජවාබ අදි බෑවරු හදියා නබියා බෑවරු හදියා දෙබ්බවාෆා ෆනුවාෆා නීගමි බුනනි තිමන්නා කී මුස්ලිමකේ නබියා ෆනුවා ෆයික්කොලග ඒ නමි බුනනි තිමන්නා කී මුස්ලිමකේ आदि बावरु खजानाइन दीनारा दिरहम तका एच्चे फनोवनी मुस्लिमुन्ना नबिया फैक्कोल बल्लवाफा सहाबिये कुलव्वा फैक्कोल कियुव्वु मफ़हु विदालोनि कीकेतु कदब अदुव्वुल्लाह अल्लाह के अदुव्वा हिदि दोगे कीवेतो मीना इस्लाम विवाके ने बुनी एना की इस्लाम कम हाम कुरी नबिया कुरी मथी एन नमोस एना ईमान कं हकीकतुग हाम कुरन जेहे तनुग हाम नुकुरे एकमं एना फुरगस्तिनी नीस्तकुन्नं एना लदुगति बिरुगति एक सवुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नबिया एना के मच्चा कंडेलु विएना ईमान वेगें एहिरी की हितुगे अडिं कन्नोक बेरफुरुगे ईमान कमेक्का එහෙම වීම අලුගොන්න මෙන් හකීගතක මිවාහකතක තකුන් ඉබර ලිබිකන්නම් වි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආනුක බයන් කරවවා ෆමිවා වාහකතක අදි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමරු කරවවා හුකුම් දෙවවා ඛබර් දෙවවා එමහ ඛබරතක අලුගොන්න මෙන් හිතු ගැඩින් ඊමාක තාසා ක හිතු ගැඩින් ඒ ගබූලුක බලාගෙන එකන් අලුගොන්න මෙන්ගේ දිරිවලුමක තත්බීක අලුගොන්න මෙන් එහෙ මීහොන් නබ්වස් එකම් ෆෝරකොද්දී එකම ෆකුරු වෙරිවා बाइक को तो अलगुण में बेतो अलगुण में नकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवा को तो उलमा तौफीक देवा बाइक को तो मांग अल्लाह लवाश वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।